Hello, Jesus. Be different, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. Thì hi ishe pa ni cho ni comment section nào khoan zuk comment pot mai de. Then zuk le muam le zuk le drugs de la win string no ni lim ta kinam han thea. Cover po du to kina sen thea ni thì hi ishe pa bok ani cho ni comment section nào khoan in zuk comment do na ni so dang le a cho ni swagger. Thì hi ishe pa ni cho ni comment section nào khoan zuk comment le pot mai ra u. cho thế lại thằng vào chế lâu đều đúng hệ ô in tí mấy thế à chef phát triển cho nên chef hàng gan soi phiền tôi này hiện sacrificed a lot to become Dr. Jaz ấy cũng sang thì som parieta cái physique cái này aesthetic pharmacist cái in tí lại này Jaz be different, be unique, be exclusive, be deal. Be deal sẽ phá bỏ các in tem view mấy thế này. Em vay nghe hay video cái mũ treo cái tỷ xuân hay bắt thiên ra là bắt thiên in mal min xóm nó sẽ mềm mà cái nị tùm ang tê lệ cái nị chạc zong cái nị du ang tê cái nị chầu về dễ là PhD tê assistant professor tê YouTube phá bỏ tiền hiện in anh chăng liền dễ là nị. Heng cái nị thấy nó tu ra tan hiện in cùng sáng nị xóm phải ra cái mà akha. Ka sacrifice ani sang ni som pare ka fitness identity ke ma ka sacrifice lo ila chu tun din huni ka thleng thei kher lawang tuna chuanin ka fitness identity ka lo to kha pathian zara ka ni tu ma te kan ni chho to nu hian nei le ka du ani chumi tur chuan din tuna hian in bul kan tran thale thon ani hei han enu la ka mel hi khamai hian in dulo mani mani in rose pa pang poi ke re lo tuna hian in ke ji somriat pakwa ka ni cái gì sống riêng nuôi lắm cả tum fat loss weight loss sat lệ lawin muscle build chung lệ fat loss chung in kami cái cái tum ani ama pon cái thấy á tu na po hianin cái lệ thấy yang yes say to public push up kan ti live come on ole the comeback begins, the journey starts now hey apoi mo aron comeback don ti kha kan ron soi ma sadu ani ti chuanin ka fitness identity hi nè các lâu anh tu này hiền, ama tu này lệ cái tu đã mi mình share đàn tắm ta cho nên hay political commentator, ang ten mình lâu share YouTube cho nên YouTube hi kum sang ni song pasere ka tan khanin fitness YouTuber cái này, fitness YouTuber cái này, ama tu zira sang zok te kan zira M farm te khan PhD research te kan han tia exer kha ala kring thei lawa ngai poi mo ber akhana nei thei lawa ni ama tu na chuan soi tong khanin ni tu mang te kan ni zo to nu hianin ngaron comeback don apui viawang ti chuan kan ron comeback na YouTube patran tur hian hey Instagram a chonin kan tran dei to ama ro chu YouTube patran tur hian eng video ngai ka post ma saber anga intia ka video post ma sakber tur chu tunlai thangthar te tunlai mi te zoi na chan hi video kan soyanga chumi an zoi na chan solve theina tur chu ami problem fix theina tur ka he video hian kan soi don bok ani thian zoi de dar so pakhat ve aron tho che ka va zoi khatiang chi thian kha in nei ani chuanin he video hi va thonula khatiang lampang mamo te po kha in lo om theya tuna video en nge tu te po ha zoi deu te po kha in lo nei in lo ni thei ani e le in thadeu deu e vek tho e puk tho dul ko loi ni e tho amaro chu i zoi tho jim te poi kal amaro chu i zoi reng tho kha achan he video hedin kan soi do ni har lo ni ol sam lo tok le point number 1 ang lun nga lang kan le in hi apoi mo khop mai ani amaro chu cho thadeu deu po e mai la kan na zoi thei thaw ani jimikala lifestyle active lutugini jimikal nai thok bok lekhai zir bok college kal bok office kal bok khatiang chi kha din ko than le kho tlang in mang bok I lifestyle chu active lutuk ele in po ti trying ti viau amaro chu ila zoi reng thei thaw zoi ngoi mutafat suak ti reng thei thaw khami kha achana oma achan chu ithil ele in kha e por ping pong dul ko lu pon e malai le zoi thei thawa achan chu protein ye ya carbs ye ya fats ye ya amaro chu thil pakhat e lawi nei thil pakhat mai po ni nang thil pakhat category pakhat e lawi nei chu nge kan ti chuanin multi minerals multi vitamins hei hi e lawani protein ye carbs ye thawi lawa wangin fats ye tlem deu amaro chu apoimo ber taksain recover nante inflammation ti niam nante cortisol kan stress hormone level ti niam nante multi minerals multi vitamins sangkha kha e thei ngil pal
chu wang chuan engang point workout na sa in protein kha ei treu mala heng multivitamins multiminerals e tel lewani chuanin izoi reng thei tho don tina ani ei brain fog te hi lar khop maya tunaya brain fog po hi asan pa soifia po ngai lawang brain fog pcos ate pon lar khop mai heng te po hi multivitamins multiminerals kan ei that lo wang ani ti chuanin apoin le kan kal le halang tin so kan soive du lawa to the point ang khan mo tunlai thangthar te du da hin to the point apoint dang le chuanin tunlai thangthar te chun mu chhe lutuk mu chiat lutuk awang hian engang poin protein carbs fats multivitamins multiminerals e mai la kan mu chiat chuan kan sleep quality a chiat chuan kan mu tlem lutuk chuan zoi hi ol khop mai ani hey an soi thina gym kal te tan chuanin le exer lana sa te tan chuanin darkar sari atanga darkar riat mut atha hin te thina amaro chu ke chuanin darkar ruk atanga darkar riat hi muthi apoi ke tilawa kima personal experience atangin mo achan chu mutlem chuan mo taksa hi an recover man lo kan stress hormone cortisol te po hi tian atan hiam man lo kan taksa in recover man lo gym kan kal phei chuanin kan masala in recover man lo kan mutlai hi kan taksa a in recover lai kan muscle a in build lai ni zo kani chu wang chuanin muttam hi apoi mo khop mai ani e harwang thatak ni do phei chuanin muttam hi ngai ni thum han mu thalo lamo e enjoy ngoi reng meyang engang point in eile in khati thama ula chu wang chuanin mutlem hi apoi mo emema zan rea phone man te hianin muthil hi harte mai neo achan chu kan CNS in stimulate talom tunai social media page mo hey kan CNS stimulate na tur thil hlir hi ania doom scrolling te lar tunai chon chu wan chonin zan muttam mindu chonin phone khoi tlem te po kha poi mo khop mai ni adole chonin mental fatigue hey poi mo khop mai soitong khanin phone khoi na sa thalai te choni social media YouTube ate hey reels te shorts te hey kan thuak hi overwhelm mani ka soi hiam ber dana chon mo chu wan chonin kan thuak hi engtik lai po in overstimulate chuan e muthil hi a har emema tin mental fatigue om to chonin kan CNS a fatigue phei chonin chau hi a ole me me ni hei harwang thatak ni hi a har lutuk mental fatigue kan nei chon chu wan chonin hei social media te kan zirlai te le thil dang atanga pressure ron kal te le overthinking ang chi te po hi heng te po hi kan thei a chonin kan in control ve ngai ni hei zirlai te po hi nia le khazirlai kan ni chonin zirri tri turania amaro chu khovel te po hi enjoy ve tho turania ma se balance kha ve ngai ni o khovel enjoy ringot itumani chuanin ini tumang hai ni theidon mi lawa amaro ini tum khan ni itum ngor khamia chia khanin concentrate ani jong khovel khai enjoy le man don chuang lawa chuan chuanin balance kha poimo khop maya tin kan soi tum bera chu mental fatigue awang hianin eng ang poin ele in ti thain protein carbs fats multiminerals multivitamins te in mucha mala mental fatigue om to chuan CNS fatigue om to kha chuanin zoi ngoi hi a ol em mai ani adole chuanin ei hi chu enge a workaholic tan ho gym kal te po over exercise om thei na thok te tan po ti lu tu ko om thei a chil chu tha amaro chu chin to ko om a chila tha amaro chu chin to ko ma chan chu kan taksa in recover man lo chuan engang point thok na samaila a zoi ngoi kha aw le me mai ni maso na chon thate me thil han a chila han tho vak te himo amaro chu kan taksa kha in recover ve ngai ni adole chonin hey stress hormone na san lu tu ko wang hian zoi ngoi hi ol khop maya misinga chonin hey PCOS apon lar khop maya cortisol level sang lu tu awang hianin mitam tak an boy ani cortisol level san lu tuk chuanin hei kan har zan muthil te hi hara chuanin ke mani te poi kan anxious a kan nervous a chu wang chuanin kan cortisol level ti hniam na thaber chunge kan ti chuanin ati lampang kan soi mutam te kha poimo khop mai ani hey ring lo mi te zinga chuanin mindfulness ten te yoga ten te amaro chu kha ngai ve lawa kan stress hormone ti hniam na turatan chuanin ril ruha damna nei theina turatan chuanin tlema han religious deute po hi poimi lawnia bible han siar tamte han tongtai tamte hian rilru te hi hadama kan stress hormone te po hi atlan hiam ve theilu tukani ti hi kan ron belle ke uduani ti chon apoi mo lu tuk hi tu lai thangthar tu lai mi te hian in kan nei lo lu tuka routine hi kan nei lawani zing lam routine chomma lam routine chonu lam routine tlai lam routine zan lam routine heng routine hi mo a boring in ti mai thei amaro chu routine ne yan nungin ni lo chuan
rem ang ti khan in ti kwal vel mai kha chuan hey motivation kha om thelo nang mai ne khan phur na kha om don lo shim nga tinge college in kal thenga timetable in nei amaro chu college in zawa phd ti don chuan in timetable in nei to lo kha engwange kan ti chuan in keima ni discipline ta kan nun theinan khan routine kha kan ho tu te khan an lo set ani phd min ati to chuan emo min office na tho to chuanin mania routine in siam thiam theitur khopa finga ngai ani to ani chu wang chuanin in ni tun nuna khanin routine ne poimo khop me ni eka routine hi kan soizoi nga phd ka ti lai ka routine ka silang cheu jinga thowa gym ka kal ni lo chuanin basketball ke main ka va khel thin hey basketball de ka khel na sa amaro chu ka tlan vak lowa cardio tanin shooting de ka vati na sa ni ti chuanin jinglama exer kala phot chuanin nilengin lepa research ka tia taya YouTube video te ka siama ti khanin zana han mule khami routine kha routine kha khatiang routine kha ni tin kan follow thelo ni point ni tin deu thowa kan follow thei tu routine nei hi apoi mo khop ani chanchu soitong khan min routine nei lo chuanin phur taka thil han ti te po kha a har ve view thei ani mut hun bi tho hun bi mi pang ngai mut hun a mut mi pa ngai tho hun a tho khang teng te kha apoi mo khop mai ni chu wan chuanin structure lo lutuk routine nei lo lutuka mishing hi anun hi chuanin azoi ngoi thei ani mak de wania he thil limo chu wan chuanin enjoy ngoi hi in that chiat wang ani mi alawa amaro chu micronutrients vitamins multiminerals in tlak chama wangte in mut chiat wangte in stress hormone asana wangte tin mental fatigue constant stimulation social media tanga in nei awangte tin in over exercise in overwork awangte le in nuna structure a om lo lutuk awangte khan in rin mi lo lai khan hey demotivated deu enge depressed ni chuang silo ma ro chu zoi ngoi ang khan khatiang khanin a om thei ani ti kha he video hianin kan ron share du cheu ani he video hi tangkai pui ni chu ani no like la subscribe ke ula midang tangkai pui tu ri sheni page onin share don yo ola khati zong khatun chu mata na kan video siam thei chu ani ya heika IG te po hi no follow ke wanga video la in phule thei don ya be friend be unique be exclusive stay away from drugs alcohol and tobacco swag out dude ngai om le mai